Id-dulur Tom u missier li tilfu l-wild tagħhom hija trauma li ma bħala, aktar u aktar jekk allegatament il-ħajja meħuda ġiet misruqa frott lir-responsabbiltà ta' ħaddieħor. Ilu 3 snin minn meta Joanna Boni kienet involuta f'inċident ta' traffiku fejn ħajjitha ntemmet ħesrem u ħallit warajha weġa ta' qalb u niket fost il-komunità u wisq aktar il-familja tagħha. Il-ħadd filgħodu Joanna pparteċipat f'avveniment bris il-memorja ta' binta permezz ta' dawra bil-muturi u stqarret li hemm bżonn kbir tarfien u sigurtà fit-toroq għaliex għad hawn numru ta' nuqqasijiet li jridu jiġu indirizzati. Appell kbir biex noqgħdu attenti għal bikers, stop, we must stop, nixelu l-indicators, respect on our roads, mhux għal bikers biss obviously, anka ċiklisti, pedestrians. When we are riding, noqgħdu ftit attenti għax just a flick of a second you can ruin somebody's life. U mhux the person who dies biss, anka the parents, the family that is left behind. I mean, it's been 3 years, Joanna's accident. Our life has changed, though. I mean, it's really sad. It's really sad. Flerċilja Bukej il-moħ wara l-attività bris Simon Xkembri Blue Light Foundation sqarret li hija kwestjoni inkwetanti meta persuni jweġġaw jew saħansitra jmutu minħabba nuqqasijiet bażiċi ta' nies fosthom karozzi bil-mirji tal-ġnub maqluwejn u nuqqas tużu tal-indicators. Bħala biker dejjem inħossuha t-telfa ta' biker oħra. Joanna tilfet ħajjita 3 snin ilu u kull sena omma missier jgħidu li tagħmlilna memorial ride u jiena bil-qalb kollha norganizzala dal-ride. Hija awareness ride fl-istess ħin li nies li qegħdin fil-karozzi ikunu aware li hemm il-muturi. Il-kelma rispett irid ikun minn żewġ naħat. Karozzi għalina u aħna l-karozzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.